bafitanye. ubundi ijambo nyina 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 mwumva rivuga iki? Abantu bazajya bavuga ibintu batanabizi. Ntabyo nzi rwose. Kuki habaho nyina hakabaho na nyina wabo hakaba nyirakuru hakaba na nyirase, ariko kuki ari nyina kandi akabona ntikaboneke Nyina w'umuntu. akaba nyina w'umuntu? Kuki akabona ntikaboneke yaba nyina? Ikibazo. Nyina w'umuntu ni uwo muntu wacitseho, Yego. umuntu washibutsemo. Yego. Nimba ngo wacitseho sinzi kubyumvise. Ntabwo ndi kubyumva rwose mu kirere Ibintu cyane. byitwa imbyaro urabizi? Ijambo imbyaro. Oya. Ntabwo mbizi. Uru rubyaro rwa kangahe iwanyu? Ubundi urubyaro rwa kabiri ngewe. Rwa kabiri. Inyuma hari bangahe? Hari babiri. Okay. Uwa mbere burya hari ahantu yacitse. Yego. Igihe bagenyaga urureri bakase. Yego. Mubizi ko byagenze? Yenda bizi. Nawe uravuka. Yego. Barakata. Gapande kamwe gasigara muri mama kandi uragatwara. Yego. Niyo yankundi wataye. Birongera. Ari nayo mpamvu uzabona umubyeyi wese ugiye kwa muganga muri consultation igendanye no kubyara. Ikintu cya mbere bamubaza kiba kino kwifishi. Urubyaro n'urwa kangahe? Iyi nda ni ya kangahe? Uzakurikirane uzasanga hari inda zitera ubwoba abaganga. Kubera ko gatanu gusubira hejuru. Yego. Iki kari kibatera ubwoba. Niyo umubwiye ngo ukurikirangana iki? Bivuga ngo nyina w'umuntu ni umuntu wagiye uturuka ku rureri. Uturuka ku rureri rwe. Urugiryi rwe. Bakata gasigaramo. Yego? Kabona unagize 8 9 10. Nyina w'umuntu. Naho ngaho ijambo nyina bituruka. Hakaba nta wundi rugero ute umusimbura. Umusimbura. Ni bwa buzima bwe. Yego wabayemo. Ni bya bintu mwasangiye byose. Ni wa mahoro mwasangiye urimo hariya. Yego. Kugeza ubwo usohotse baragukata. Mugabo n'ubuzima. Yego. Ubwo ati ngaho ugenda ukomeza ubuzima sha.